muno mareraga ciana cio mari ikina ni kuri atumia ingi muno mareraga ciana cio na makarera ciana sina security koguo mundu ndagecirie no nginya uhike kana uhikanie nigetha mwana waku agie na attachment ciana cikoragwo na bata wa kihiko ni kianyu inyu mwendanire ciana ciendaga muciari wina consistent support and love ungienda twaranirie no tusemanie kuri Thika center itu itagwo Catholic Center tu haria Thika mundu ndukuingira Thika town uguthi turathi Muranga haria Hadel Monte niho center na namba itu ya thimu ni 0768 665921 0768 665921 na no tukionane kuri Facebook Catholic International, Instagram Catholic International na Twitter Catholic Internet 1 ne gatho nyingi muno na ndo magenda thayo na makmenye ati it is okay to not be okay rekai twaranirie nigetha tuhuthiranie muterere uyu. Asante Joanne tukira next week ne tukorania is it okay to cry no wega gukurira uria kwa jaru metwiragwo alio niki mundu metare koja mundu mena nderu ina weje nderu rusini no rire no ne tukorania Dr. Kifisho kaka magwa kangethe Evaji Dr. Paul Kifisho alirete kana ken wakora umukora aria warubanji akironda maithori Asanti wasoka kuria oithie Mr. and Mrs. Gethuka na wagacoi ukimwire nitumwendete no tuguka kirathi one of these fine days ni ngatho nyingi muno Derito turekerie hau thimo na hwaini tukorwo twina Professor Njoroge na Michael Jeganani kumatha inya nginya thaa thita cia utuko thimo 27 kamuhariga 17 na 18 roiga cuma ni noraga iria ingi na noguo mundu mugi ohegagia uria ungi mucehi wa mukuyu ni aria matunda maguo ndungata iria imenyagirira mumiathi na oneheagwo giteo. Thank you. Gatho nyingi muno Father Karaja ne gatho nyingi muno. I agree with Dr. Susan Gitao. This has been my campaign always to couples that hata mkuje na slippers kufunga ndoa. Ndoa ni baraka ya Mungu, sio mavazi au mambo mengi yenye watu husisitiza. Ni Father weto Father Michael Karanja gatho nyingi muno tuti kuongerera kana turutarute mutindie thayo mugirore magokumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na haha ndi mutware mwe kwemwe kuri mundu gwitwo Ken wakuraya njiraga wendariraga ati we die like men no airbags Very Ken thank you no ne gukinyaga handu kaigua ni maundu ni mararito hana ni wega ndo kwiyaragia jenga taruhe mwana kenda igua wandika hau na njiriria na kiugo amen na uga nionete mundu auga Jehovah God mundu cio arokionekanirwo na tondaigwa ni maheo namba mara gicihũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire ni muonekanire ucio ngwĩcia ndoratare wa kama ni ũhũthũ ndoratare wa ũrĩa atu approach ri no wa kama ni tu ngai gwĩta tu kihandĩrwo ithigi ya kwĩyaria njenga thank you na mũgetindie thayo asante nigatho cia mwanya muno makiria oro hari ungikorwo uri ni hira ria kumenyithia maria tukuhariri ni njetagwo Ken wa kuraya na tukuguthuka ginya kuria mwena wa Laikipia na te thirikari ya county ya Laikipia na igurite maternity jeru mwena wa Marmanet na kuhigirwo kwa maternity yo kwirigirirwo kunyihia thabari cia aikari agicigo giki aria makoretwo magithie thibitari wa Nyahururu mabatara motungata maya maternity yo ni guteithĩrĩria kurigita hamwe na gwithaitĩra atumia aria mohete nda na twana twa ngenge. Tunataka tulete huduma za wamama kujifungulia kwa hospitali karibu na huku, kwa sababu maternity nyingine yenye iko karibu na huku iko kama kilomita 15 huko Rumuruti na ingine iko pale Oljabet ni kama kilomita 20 kutoka hapa. Kwa hivyo huku kwa sababu ya hiyo distance mrefu ambayo wamama walikuwa wanatembea kwenda kujifungua, ilibidi sisi tujenge. Wamama wengi wamekuwa wakijifungulia nyumbani, wengine ni kukosa ile ufadhili wa kuweza kuwafikisha katika hospitali, wengine hata ni kukosa pesa, wengine hata ni kushindwa venye watafika pale ambapo wanaweza jifungulia. Lakini tunafurahia hii hospitali ya leo na tunafurahia tena manake mama akipewa mtoto kuna zile vitu anapewa na serikali. Nashukuru sana kwa hii
maternity ambayo tumejenga na county ambayo itatusaidia tangu ndovu sifungiwe. Mambo ya watoto hapa yameongezeka. Walikuwa wanapata kwa rumu moja hapa kwa health center ambayo wakati mwingine wakipiga duru wala wako kwa raini wanapotea. Lakini sasa hivi maternity iko kando mahali pake na itasaidia wamama wetu. Tumeshukuru sana, kuna vitanda, choo ziko sawa, kila kitu iko sawa. Sasa wamama watakuwa wengi, hata hii area yote hakuna maternity nyingine. Kwa hivyo sisi watu wa Rolian, watu wa Munanda, watu wa Lemunga, watu wa Kireti, Muhotetu, Murisho, watu wote sasa watakuwa wanakuja hapa. Maafitha a borithi kaunti-inĩ ya Isiolo hamwe na Samburu na mabekete firigisheni ya kũhĩtana na ito ithatũ iria iratharĩkĩire maafitha a borithi ceceni-inĩ ya borithi ya Roluko na kũraga afitha ũmwe na marethana na mũcinga wake mũthemba wa G3. Mũndũ ũmwe nĩ araikirio ngono na borithi na maugĩte egũkorwo akĩmateithĩrĩria gwĩka ũthuthuria makĩria Huko komishona wa borithi ya kaunti ya Isiolo Geoffrey Omodi akiuga maafitha amwe arĩa mabatiĩ gũkorwo wĩra-inĩ ũrĩa makoro wĩra na ũrĩa woragirwo matiarĩ wĩra-inĩ na ũthuthuria nĩ ũtabanĩtio kana nĩ gũtabanio na kinyi. We are also going to ensure that this incident should not happen again within our county. And the criminals, those who have done that, it's going to serve a very big, terrible example to others. These are terrorists. Hakuna tofauti na terrorists. We have a unit which is dedicated to pursue those fellows. We have their data, the black book. So they will be sought wherever they are. Their work is just to look for those fellows. Their work is just to look for those fellows and bring them to book. Amacio nĩ marĩa tũgũkũharĩrĩirie mũtabũrũko-inĩ witũ wa thaa ithano. Mũtabũrũko ũngĩ nĩ ona cihana thaa mũgwanja. Ririkana tũgũkũmenyithia maingĩ megiĩ mũcemanio wa Azimio la Umoja kũrĩa mwena wa Kajiado. Oho One Kenya Alliance kana ĩrĩa yũĩkaine ta OKA nĩ tũratanya nĩ megũkorwo makĩarĩria arĩkia mohoro. Ũguo nĩ tũgũkũmenyithia mangĩ maingĩ ndũkehere mĩtambo-inĩ ya Inooro TV. Nginya tũcemanie thaa mũgwanja. Njĩtagwo Ken wa Kuraya.